mu bihumbi 2015 mbwira madamu ntaraza ariko ari mu nzira namubwira nti umunsi tuzarangiza nje nimfa mbere yawe ntimukanshireho indabyo izi zisanzwe kubera kuko ziza zibora vuba ariko muzamfashe amafaranga mwoguza indabyo muzoyegeranye tuzayafashishe imfubyi n'abapfakazi. Data yari yaradutoje mu nzu mwacu twebwe iwe n'abana be n'abuzukuru be bamwe muri mwebwe barabizi tugira ministeri yo gufasha imfubyi n'abapfakazi. Uno munsi tumaze kuganira n'umuryango tumaze kuganira n'itorero twabonye yuko nta zindi ndabyo zonezeza muzehe zonezeza data agiye n'abamwakira twumva kuko indabyo zomunezeza kandi zikatunezeza nuko ababyifuza bose kumushiraho ururabyo barya bari biyandikishije n'abandi babyifuza nuko twovunja za ndabyo tukazivunjamwo ihuzu y'umupfakazi tukazivunjamwo amakayi yo kurihira umwana w'imfubyi ishuri tuzivunjemwo mutuelle de santé y'abana b'imfubyi badashoboye. Dr. Lazare agere hano ndetse n'umushumba Sebugorore araza nawe amukurikiye bagira icyo batuganirira hanyuma turakomeza no kuririmba turajya kubwira nanone mvireyo rimwe mushumba Muhire yongere ahaguruke aje kuturirimbisha indirimbo yo gutanga ituro. Mwiriwe neza mwese dushimye abayobozi b'itorero n'abi gahunda baduhaye umwanya wo guhagarara hano dushimiye n'umuvugabutumwa uvuye kuduhumuriza tubashimiye mwese mwaje kwizihiza ibirori by'umubyeyi kuba uno munsi duhaye tumuherekeza tumuhereza abandi nabo bamwakira n'umugisha. Ku batanzi nitwa Rukundwa Sebitereko Lazaro kaba ndi umuhungu wabo ndi umwana wa kane hagati yanje n'aba bakuru banje haciyemwo undi mukobwa tukaba turi umuryango warezwe neza dushima Imana kuko uno munsi duhaye tumuherekeza. Simpagurutse kuvuga ubuhamya nimbona undi mwanya wenda nzabuvuga ariko hari ijambo twifuje nk'umuryango wa bugufi na mugari ndetse hamwe n'itorero igitekerezo twifuje gusangiza mwese abakundaga Sebitereko. Muri 1982 cyangwa na gatatu sinibuka neza twari tuvuye mu Mibunda Muyomba Mutwa yapfuye turaza ngo tugere kuri Mutara mu Bijombo babwira data ngo ari we wigisha twari tuhageze mu gitondo arigisha yigisha ijambo rya Elisa n'urupfu rwiwe.
amaze kuryigisha ndaryumva ryanze kumvamo kugeza none. Atubwira amakuru y'ibitero byari byabaye, abantu umuntu yari yapfuye, ntituzi yuko niba yari yishwe n'ayo masasu cyangwa se n'abo bagizi ba nabi, ariko ngo baja kumuhamba. Bamugejejeyo kwirimbi ngo igitero gituruka inyuma. Babonye igitero noneho ngo barahunga. Kurya bahunze bahungana intumbi bayita mumva ya Elisa. Ngo bayitemo ya ntumbi irazuka. Umuntu arongera ngo abaho, nawe yiruka mu bandi ahayahunga. Ngo aje kurisobanura, yari kwahumuriza abantu baraho, kandi mwari mubizi benshi mu ico gihe twari tumaze gupfusha Gisaro wari depite wacu. Uwari usigaye yari Mutwa, niwe wundi wari usa naho wari imbere yacu. Ahumuriza abantu arababwira ngo muhumure, ngo mu gituro c'abakiranutsi ngo Imana iza yongera ikarema ubuzima. Murumva kuva muri 18 kugeza none iryo jambo sindaryibagirwa. Mu 2015 mbwira madamu ntaraza ariko ari mu nzira, namubwira nti umunsi tuzarangiza nje nimfa mbere yawe ntimukanshireho indabyo izi zisanzwe, kubera kuko ziza zibora vuba, ariko muzamfashe amafaranga mwoguza indabyo muzoyegeranye tuzayafashishe imfubyi n'abapfakazi. Data yari yaradutoje mu nzu mwacu, twebwe iwe n'abana be n'abuzukuru be. Bamwe muri mwebwe barabizi, tugira ministeri yo gufasha imfubyi n'abapfakazi. Uno munsi tumaze kuganira n'umuryango, tumaze kuganira n'itorero, twabonye yuko nta zindi ndabyo zonezeza muzehe, zonezeza data agiye n'abamwakira. Twumva kuko indabyo zomunezeza kandi zikatunezeza, nuko ababyifuza bose kumushiraho ururabyo, barya bari biyandikishije n'abandi babyifuza, nuko twovunja za ndabyo tukazivunjamwo ihuzu y'umupfakazi, tukazivunjamwo amakayi yo kurihira umwana w'imfubyi ishuri, tuzivunjemwo mutuelle de santé y'abana b'imfubyi badashoboye. Si twebwe muzihereza, murazihereza ADPR aho yasengeraga, bazamenya uko babigenza. Ibindi byose twabonye kuko nta gaciro kanini, ariko mu rupfu rw'umugabo nkuye n'imva yiwe ikomeze ifasha abatishoboye. Uko niko twabyumvise, mu bitwemerere ababishoboye tuzabikore. Pasiteri igihe twabiganiraga nawe umushumba mukuru wa hano aratubwira ati nyamara umusheri wiwe muze kumurekera rimwe kuko nibo baza bahana indabyo. Twebwe twari twavuze yuko nta na rimwe rizaba, ariko ati rimwe gusa turi murekere. Bari bagize imyaka 68 bubakanye. Muri uku kwezi k'umunani nibwo bari bagize iyo myaka. Rero nabyo twabyemeye yuko tuzarimurekera, ariko abandi bose
nimureke dukore kuko mu rupfu turabahamya bivyo duhe tuvuga mu rupfu rw'abakiranutse hagiremwo umugore wambara ihuza avuge ngo nari nambaye ubusa ariko nambaye kubera umukozi w'Imana yatashe. Paseri yo kongera ariko uko niko twabitekereje mu muryango. No gushimangira ibyo avuze, reka ubundi tubanze twihanganishe umuryango w'umushumba wacu Sebitereko Simoni, kandi tunamushimira ko asize abagabo kandi abagabo b'intwari barimwo Dr. Lazare. Lazaro benshi baramuzi kandi abatamuzi bazabumva ibikorwa bye. Ngira ngo aho twavuye hariya muri kiriya gihugu cya Kongo, ariko Dr. Lazare we yarasigaye kandi ahasigarana n'ibikorwa bikomeye cyane bivuga kandi communauté yacu y'abanyamurenge ishima. Ibyo bifite isoko kubera ko Sebitereko yari umukozi. Iki gitekerezo rero atubwiye bakiganiriyeho n'umushumba wa paruwase ya Gasabo, niko tuyivuga uyu munsi. Ntabashe kuboneka kubera ko yagiye mu nama, babyemeranyaho kandi dusanga ari ibintu bikwiriye kugira ngo Sebitereko n'ubundi azakomeze avuge nkuko atubwiye muri iriya rugero. Rero ndatinze, ni icyemezo cyumvikanyweho kandi ADPR yabyemeye. Icyo ayo mafaranga azava muri izo ndabo zari gutangwa azakoreshwa, ngira ngo hazabaho kubiganira, byafasha muri mitiwere hano, ariko kandi turazirikana ko hariya hakurya hari ibibazo by'ingutu byapfakazi n'imfubyi, ariko bizagenwa n'itorero. No kubabwira rero ko ariko byemeranijwe ku munsi wo gushingura hazatangwaho ururabo rumwe gusa rwa mukecuru azashira kumva y'umugabo, ariko izindi ndabo zose ku bantu bari bafite gahunda yo kuzazitanga muzazivunja mu mafaranga. Tukaba tugira ngo rero bishobotse hajaho n'icibo kugira ngo n'undi wese ubitekereza kuba yashigikira icyo gikorwa agishigikire, ariko kandi ku bantu bari biteguye, kuko ndabizi ko Simoni nkuko twabivuze yakoreye ahantu hatandukanye muri paruwase zitandukanye, hano muri Kigali, hano i Remera, Kimihurura ndetse na paruwase ya Kanombe. Aho hose hari abantu bifuzaga kumushiriraho indabo. Twifuzaga ko bishobotse buri paruwase yagira uyihagarariye uzakira ubwo bufasha bwari kuva muri izo ndabo, n'ubundi akazabushigiriza itorero. Ngira ngo nicyo twari twaganiriyeho. By'umwihariko kubera yuko turi Remera hano, turaza gusaba abanyeremera bose bari bafite icyo gitekerezo ko bazegera umumama witwa Mama Sara. Mama Sara sinzi niba ari hafi, ntabwo ngiye mubona, ariko no
icyo gitero gusa ikuranga bavanga Imazuma